Njega se pali tu dalje u vas. Dođi. Dođi tu, ja čuvam djecu za tebe. Dobrodošli, dragi učenici, ravnateljice, gradonačelniče, roditelji, djedovi i bake i svi dragi gosti. Danas slavimo dolazak našeg dragog prijatelja, Svetog Nikole. Ako ste bili dobri, Sveti Nikola već sprema iznenađenje, a ako ste ponekad zaboravili poslušati, bez brige uvijek imate novu priliku za dobrotu. Pozivamo našu ravnateljicu Maju Škraba da nam kaže nekoliko toplih riječi. Dobro jutro! Danas nam je najljepši dan u godini. Ili? Zašto? Zato što je prijetna, koga dočekujemo? Dočekujemo Svetog Nikolu. Sveti Nikola, pa dobro nam došao. Hvala na pozivu. Mi smo jako sretni i mi smo zapravo svake godine, kad god nam dolazi Sveti Nikola, ja mislim da ova škola blista, da ona najviše od svega, od dječjih osmijeha i od, kad vidiš njihov trud, šta su ti oni sve danas priredili, mislim da ćeš biti Sveti Nikola za blistati. A ja te molim da pričuvaš ovog zločestog kraj sebe. Bili smo dobri, bili smo dobri, ali svejedno ga ne volimo vidjeti. Ali Nikolu vrlo rado dočekujemo i svake godine se potrudimo da ova priredba bude što ljepša. Kako naša djeca, tako i naše učiteljice. I one su bile dobre, samo da znaš, Sveti Nikola. Dobro, to ćemo vidjeti. A ja bih htjela sada zahvaliti i Nikoli i gradonačelniku na ovome što su nam tu danas donijeli, priredili, jer ne može Sveti Nikola bez svojih pomagača, a kad je to u liku nekih od nas odraslih, prirediti djeci sve ono što im treba donijeti. Tako da, Nikola, hvala gradonačelniče, a hvala i vama djeco što ste se tako potrudili. Nikola će tek vidjeti, ja sam vidjela tek djelić i sigurna sam da će ova priredba biti izvrsna. Hvala vam. Zamolit ćemo našega gradonačelnika Milana Babca da nam pozdravi sve prisutne. Kažu da Sveti Nikola ima bradu, a naš gradonačelnik puno posla, pa poslušajmo što nam ima reći. Hvala vam lijepa, dobro jutro, dobar dan svima. Ja vas pozdravljam u ime grada Orahovice i svoje osobno ime. Zahvaljujem se ravnateljici, učiteljicama i vama djeco što ste organizirali ovu priredbu. Znam da ste bili jako dobri, tako da će puno posla imati danas Sveti Nikola, a Krampus neće imati posla danas ovdje, on je sad ovdje sama kao ukras, tako da ne morate ga se bojati. Ako ima Nikolina, Nikola i oni koji se zovu po izvedenicama toga imena, svima se želim sretan imendan. Hvala. Sada je vrijeme da nas zagrije pjesma. Učenici naše škole otpivat će pjesmu zima. Ako vam postane hladno, zagrijte se pjesmu. Nikole
sutra? Poslušajmo, jesu li naši učenici prošli čizma test i kako su pripremili svoje čizmice? Stavio sam čizmu, novu sjajnu čistu, da Nikola vidi da pazim na listu. A ujutro samo jabuka i poruka kratka. Dobro si krenuo, ali pazi na brata. Zna Nikola sve i kad se šunja, i kad se pravim da zadaću ne razumijem. Nema šanse da ga prevarim ja, on ima popis i mamu za špijuna. Stavila sam čizmu, sjajnu ko novu, očistila sam ju je i dala je slavu. Rekla sam mami, Nikola će znati, a ona se smije, samo da ne znaš lagati. Pisala sam pismo, 3 stranice pune, da pokažem Nikoli sve svoje vrline, ali zaboravila sam spomenut onaj dan kad sam bratu sakrila kontrolni plan. Nikola dolazi, tiho bez buke, ne nosi mobitel ni slušalice u ruke. Ali zna, kad si bio dobar roš stiv, imam popis i to baš živ. Zato se trudim, bar ovaj tjedan, da budem pristan, da ne budem gledan. Jer Nikola dolazi, sve će mi reći, a ja bi radije čokoladu, ne riječi. Sada ćemo imati poseban razgovor, intervju sa samim Svetim Nikolom. Kako da nosi darove u čizmama, ali mi ćemo ga pitati i o čarapama. Tko zna, možda se krije tajna u prugastim čarapama. Dobar dan, dragi gledatelji. Danas imam jako važnog gosta. Nije pjevač, nije nogometaš, nije ni učitelj. To je Sveti Nikola. Dobar dan, mlada novinarko. Jesi li ti ona koja mi je prošle godine ostavila puno čarapu šljiva? Ja? Ne, to je bio moj brat. Ja sam ostavila čokoladu koju sam do duše pojela prije nego što ste došli. Aha, sve mi je jasno. Zato si dobila jednu mandarinu i čarapu bez šljiva. Dobro. Recite nam vi, Sveti Nikola, kako vi stignete obići svu djecu u jednoj noći? Imam turbo magične čizme. Kad ih obujem, mogu skočiti od Osijeka do Splita brže nego što ti pojedeš palačinku. A što ako netko nema čizmice ili ih je izgubio u vrtu? Onda poklon stavim u papuču. Ako nema papuče, onda ga ostavim u loncu. Ako nema ni lonca, onda mu ostavim poruku. Pronađi čizmu pa se javi. A jeste li ikada pogriješili i ostavili poklon kampusu? Jednom sam mu ostavio plišanog Medu. Sada ga nosi svuda sa sobom. Zove ga Medo Zločko. Imate li savjet za djecu koja žele dobiti poklon? Naravno. Budite dobri. Dijelite. I ne ostavljajte čizmice koje mirišu na sir. Hvala vam, Sveti Nikola, i nemojte zaboraviti. Moja čizmica je spremna, ima čak i šljokice. Onda ti stiže poklon s dodatnim sjajem. I zapamtite, djeco, Sveti Nikola sve vidi, čak i kad pokušate sakriti bombone ispod jastuka. I sve čuje, pogotovo kad čuškate s papirom od čokolade u ponoć. Dok čekamo poklon, poslušajmo recitaciju Nog Svetog Nikole. Ta noć kad djeca spavaju, a čizmice rade prekovremeno. U lađa od snova o neberskom moru Sveti Nikola brodi, k dobroj djeci put ga noćas vodi. U svete tišini
Kad čuje se samo kako zvijezde dišu, lađu svetognike, dječji snovi nišu. Djeca tad sanjaju najdraže bajke, očeve ruke i krila majke. Kad utonu u najdublji san, na njih sveti Niko polaže dlan. Iz velike torbe sjajne i cipele slaže tajne. Mrežu noći sunce u zoru rasplete i šareni snovi k nebu odlete. Kad sunce rasplete i čudesnu lađu, djeca u cipeli darove nađu. Sljedeći igrokaz pokazat će nam što se dogodi kad Nikola i Krampus dođu u školu. Nadamo se samo da Krampus neće tražiti domaću zadaću. Djeco, danas je poseban dan. Čekamo našeg dragog gosta, Svetog Nikolu. Nadam se da ste svi bili dobri. Ja sam bio odličan, samo možda sam ponekad malo pričao na satu. Malo, pa ti nisi prestao pričati ni dok si spavao na izletu. A ja sam bila dobra skoro cijelu godinu, od onih dana kad sam slučajno sakrila Alenu u čokoladu. A ti si bila baš dobra prijateljica, sakrila si u sebi u torbi. Dobro, dobro, pokažite Nikoli da možete biti slobodni. Gdje su ti nestašni učenici? Došao sam po njih. Jao, da me vodiš na Havaje, ne bi imao ništa protiv. Havaje, ma ja samo vodim u podrum. Onda ništa. Hvala, tamo nema ni interneta. A vi ste hrabri, a nema straha. Ne bojimo se mi tebe, znaš zašto? Zašto? Zato što znamo tablicu množenja, a to je puno strašnije od tvojih lanaca. Znaš što? Ako potrčiš sa mnom, nećeš me stići, ja sam najbrži u razredu. I ako kreneš za mnom, umorit ćeš se od mnoga povučenja. Baš ste bezobrazni. Odoh ja radije kući. Aha, Krampuse, opet strašiš djecu. Pokušao sam, ali ovi su neustrašivi. Djeco, svaka vam čast. Smijehom ste pobjedili strah. A sada, tko je bio dobar, dobit će dar. Nikolaja, iako sam ponekad bila nestašna. Svi griješe, ali važno je truditi se biti bolji. I ti zaslužuješ dar. A ja, hoću li ja nešto dobiti? Ti ćeš dobiti zadaću. Nauči lijepo pisati slova i biti ljubazan. A ja sam se nadao putovanju na Havaje. Poslušat ćemo naše citaše koji su tek počeli učiti njemački jezik, a već tako skladno recitiraju. Ako ne razumijete, nema veze. Osmijeh je univerzalan jezik. Sankt Nikolaus. Sankt Nikolaus, kommt über Nacht, hat Sonne Sachen in der Nacht. Von Nüsse Schokolade
dass es eine gute Gabe. Meine steht auf stehen fein, Nikolaus weckt etwas rein. Ich war brav das ganze Jahr, Nikolaus, das ist doch klar. Danke, lieber Nikolaus. Vrijeme je da vam pokažemo koliko smo veseli. Izvešćemo za vas jednu pokornu igru i pokazati da je veselje najbolji dar. Mi smo djeca vesela, radovi se igrala, a ne znamo što. Kaž nam ti, Alene, što će naše ručice, kaž nam ti, Alene, što će naše ručice. Svi činite kao ja, to me vrlo zabavlja. Svi činimo kao ti, to nas vrlo veseli. Mi smo djeca vesela, radovi se igrala, a ne znamo što. Kaž nam ti, Anđela, što će naše ručice, kaž nam ti, Anđela, što će naše ručice. Svi činite kao ja, to me vrlo zabavlja. Svi činimo kao ti, to nas vrlo veseli. Mi smo djeca vesela, radovi se igrala, a ne znamo što. Kaž nam ti, Frane, što će naše ručice, kaž nam ti, Frane, što će naše ručice. Svi činite kao ja, to me vrlo zabavlja. Svi činimo kao ti, to nas vrlo veseli. Sada ćemo putovati malo dalje, do Engleske. Učenici drugog razreda recitirat će poznatu pjesmu 12 Days of Christmas. Ako ne znate engleski, samo brojite s nama. 1, 2, 3 i darovi stižu. On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me 2 turkeys and a partridge in a pear tree. On third day of Christmas, my true love sent to me 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me 4 cowing birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love sent to me 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Za kraj glazbenog dijela poslušajmo pjesmu Nebesa se otvore. Neka se otvori naša srca za radost i dobrotu. Nebesa se otvore i anđeli prospore.
ste bili dobri, pohvalna vas čeka. Ako ste bili nestašni, pa možda vas čeka dodatna recitacija. Neka vam knjižnice budu pune radosti, a srca puna dobrote. Pozivamo Svetog Nikolu da svoj prisutnoj deci uruči poklone. Ste spremni, Sveti Nikola? Može. Mogu li oni? Spreman. Izvoli. Bravo. Izvoli. Ova. Tražit će. Može? Izvoli. Da mi izbacimo hramku za fotografiju. Tako ćemo. Tu stani, da ne bude hramku. Ne boji sam krampu. Ja se. Sretan. Hvala. Hvala. Ajde, reci Svetom Nikoli. To je za braću, braća. Ma dobro, u redu. Znam ja sve. Sve znam, valjda, jasno. Može? Evo ne. Vodi Bojan. Može se. Vodi. Tamo gledaj. Vodi. Ali dobri. Hvala lijepo. Može. Može dalje. Nikola nam... Meni sve. Ajde, mama. Evo izvoli. Evo ga. Evo ga. Dalje. Hvala. Ima nekoliko, pa će nešto biti. Hvala. Ovo će biti. Evo, poklon. Dobro. Hvala poklone.